Moje ime je Martina, imam 40 let in prihajam s Hrvaške. Jaz mislim, da sem zelo pozitivna oseba, vesela, ne vem, pozitivna, prvenstveno pozitivna. Jaz imam fanta iz Slovenije in sem mu zelo veliko kuhala in smo stalno gledali slovenski Masterchef in je došel na ideju, da me prijavi za Masterchef in tako jaz sem rekla, probamo in to je to. Bila sem zelo vesela, kad so me poklicali in kad so mi rekli, da sem ušla v slovenski Masterchef. Zelo, zelo vesela. Ker nisem bila, oziroma nisem znala, bo, a ne, in tako, ja. Prva stvar, katero bi naredila, da zmagam v slovenskem Masterchefu, jaz mislim, da bi se preselila v Slovenijo, Ljubljano, ja. Prvo bi malo uživala in potem bi si naredila plan, kako naprej. Upisala bi par delavnic. Pa jaz imam rada mojo Hrvaško, ja, ampak Ljubljana mi je zelo všeč, ker je mala, butična, lepa in moj fant živi v Ljubljani, tako da, ja. Pa ja, od 3. leta sem živela, ja, z mamo in ja, imamo zelo dober odnos. Više smo kot prijateljice in ona mene več više sluša nek ja njo. Ja. Pa ne vem, kaj bi točno rekla. Nemam određen čas, ampak cijelo življenje sam imela, ja, babicu koja je zelo dobro kuhala in vedela je kako narediti testa in zelo dobro vse. Jaz sem to cijelo življenje gledala in onda sam hotela jaz probati. In tako se je to začelo, ja. I dok si mali, mama je na poslu in to, ker smo živela same. Moji su starši bili ločeni, ja. In onda ja, malo po malo kuhaš, gledaš i mamo kako kuha. To je to, ne vem, to je ljubezen, ja. Jaz bi rekla da su to štrukli in ono vučeno testo, vlečeno testo, ja. Ker to mi je od uvijek bilo, kako da rečem, misterija. Jer to trebaš baš vedeti kako narediti, ja. To, mlince in tu domaču kuhnjo, ker veš na selu, na vasi. Ja, na vasi se ne kuha baš fancy neke, bar ni tako bilo v preteklosti, ja. In ja, ta sva domača jela su meni top. Vse se dika, ampak ja, jezeršek. Ja.